nigiki wakora wa muririmbyi ngo uharirize Imana? Nigiki wakora wa musenzi ngo uharirize Imana? Nigiki wakora wa mupasiteri wa muhanuzi wewe wa mukristo we? Nigiki wakora ngo uharirize Imana? Iriko irakuburanya hano, iriko irakubarira ngo ceceka, ngo nimuceceke muyumvirize yemwe aba mu kiyaga, amahanga niyubure musubire mu nkomezi nsha, bigire hafi maze abahereko bavuge twegerane tuburane. We waburanye Imana iki? Uraryama ugasinzira ukavyuka ari kuvyukisha, uragenda mwibarabara ikagutwara ikongera ikakugarura, ariko uyu munsi yava ngo birangire byose byaba birangiye. Ese mwana w'umuntu, Yesu aturengere, ese mwana w'umuntu, niki waburanye Imana? Niki waburanye Imana? Urareremba uri umurozi ukabona uratashe ngo ibirozi byanjye byakoze, urareremba uri umusambanyi ukavanga Imana ntiyabibonye, yabibonye irakwirekeye gusa. Imana kuki muyisuzugura? Iri kurabaza ngo niyo ya mbere niyo ya nyuma. Mwene data, nimbuzi ko Imana ariyo ya mbere ariyo ya nyuma, ukayibangikanya ukadenderereza abandi, ukica abandi, ukongera ukaza ugafata Bibiliya ngo kuvuga ijambo ry'Imana, ukaza uzi. Yesu turengere, Yesu aturengere cyane. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo icara muburane. Yesu agiye kuza, Yesu agiye kuza, araje vuba, agira yicare ku ntebe, araje gutora umugeni, yicare ku ntebe y'imanza. Uzomubwira iki? Uzomubwira urababajwe? Nawe yarababajwe ari ku musaraba, yari yihanganye. Icyakubujije kwihangana ni giki? Icyakubujije kwizera ni giki? Icyakubujije gukora iby'Imana igomba ni giki? Hari gitaje ukubwira, yaraciye mu bahanuzi irakubarira, yaraciye mu ijambo ryayo irakubarira, yaraciye mu nzu zirakubarira, yaraciye hirya no hino irakubarira ngo hinduka uwihane. Uyu munsi Imana irakubajije, irakubajije wa muririmbyi we, irakubajije wa muhanuzi we, irakubajije wa muvugabutumwa we, irakubajije wa mupasiteri wa mujena wa mudiyakoni we, irakubajije ngo niwicare ngo muburane. Imana urayiburanya. Imana yakuremye ari yakubumbye, ari umunsi uryama ukabyuka kuberayo, ugasinzira ukarya kuberayo, uwo munsi ugendagenda kuberayo. Mbega itakugize ikimuga? Itakugize ikimuga? Hari abo yagize ikimuga, hari abari ikimuga kandi bararirimba bayitazira baranezerewe, ariko yaguhaye byose. Uyu munsi wigira igikoko, ukagira umuntu akomeye, ukagira umuntu w'umunyacubahiro, ukibona yuko Imana ukayitesha agaciro. Imana yo mwije turengere cyane. Ikibabaje ugakora ibyo wishakiye, ubundi ukaza ukabesha abantu. Izo ntaba muri ko murica, abo bakristo bariko barapfa, abo bakristo muri ko muratanga, muri ko mutanga ikuzimu, abo bakristo muri ko murica ubwenge Imana yabahaye, muri ko murabucurika mubucuranura. Mana iraje kubibabaza, kandi itege ntiteba, ntabwo itebye, iraje. Yesu aturengere cyane, birababaje. Oba wararuhiye iki? Oba wararuhiye iki? Ujya munsi utabonye Yesu, oba wararuhiye iki? Oba wararuhiye iki? Oba wararuhiye iki? Ujya munsi utabonye Yesu, oba wararuhiye iki? Mwene data, oba wararuhiye iki?
woba wararuhiye iki ujya munsi utabonye Yesu uba wararuhiye iki ugusenga warasenze uba wararuhiye kuririmba wararirimbye uba wararuhiye iki mwene data uba wararuhiye iki uba wararuhiye iki ujya munsi utabonye Yesu uba wararuhiye iki uba wararuhiye iki ujya munsi utabonye Yesu uba wararuhiye iki mwe data uba wararuhiye iki ujya munsi utabonye Yesu. Yesu Kristo aturengere cyane. Birabaje bene data, wibuke neza niyo ufite akazi ukaba ufite boss uramwubaha, icyo akubwiye gukora agikora, nawe akubwiye ngo byuka ijoro arivyuka, nibwo akubwiye ngo ukora ibikora bikora kuko uzi yuko aguhemba. Ariko Imana yacu yakuremye igufite hano mu biganza kuko ikubwira ibyo ukora ntubikora. Yesu Kristo turengere cyane. Uzi yuko agufite mu biganza akana kanya uko ashaka, umuntu akikora ibyo yishakiye. Chabugufi mwene data Yesu akwambike umwambaro yakuzaniye yabuze uwawuha. Chabugufi mwene data Yesu akwambike umwambaro yakuzaniye yabuze uwawuha. Chabugufi mwene data Yesu akwambike umwambaro yakuzaniye yabuze uwawuha. Chabugufi mwene data Yesu akwambike umwambaro yakuzaniye yabuze uwawuha. Mwene data uri kurumva ijambo ry'Imana, si n'ijambo ry'Imana ukunde ariko umenya ko ubuhanuzi k'uyu munsi uhawe ku buzima bwawe. Ngo ca bugufi Yesu akwambike. Yesu ariko arambika abariko baraca bugufi, ariko arabambika. Iki ni igihe cya nyuma, Yesu ariko arambika abantu biwe. Nawe rero ca bugufi akwambike, akwambika umwambaro w'abana b'Imana, agusheho ikimenyetso. Yesu akwasheho ikimenyetso kubiwe, kuko umwanya n'umwanya araza gutora ishengero, araza gutora abantu biwe, kandi mu kubatora ashaka kubatora uburyo butandukanye. Ntuzi uburyo ashaka kuza kubatoramwo. Hari n'abashaka kuza gutora iri joro, cyangwa mutora ejo, cyangwa mutora hirya y'ejo, mu buryo butandukanye, atari uko aje gutora ishengero, ariko hari ubundi buryo ashaka kuza kubatora. Rero wame witeguye, kuko utazi umunsi n'isaha Yesu azoza gutora ishengero cyangwa aza gutora abantu biwe. Wame witeguye, wame witeguye, wame witeguye. Imana y'umwijuru ibahe umugisha. Turagushimiye Imana kuri Imana ishobora byose kandi uri Imana ihambaye. Turagushimiye ko utugiriye neza kandi ukudushoboza kugira ngo dushikane Mana ibyo wadutumanye, kubw'imbaraga zawe n'urukundo. Twubwa cyo nakiza kwiye twashobora kudushoboza na byose bigenda neza. Urako dusaba twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu abahe umugisha.